kubera ko nza numva kuko ari ingwara nagwaye agazambwira abantu nkiba hano Afrika nkababwira ngo nzogura sente. Umunsi umwe twarataramye turanezerwa, none nkaza mbaza abandi sente agasente gatoya kahaba umuntu yabasha kumira kakaza kagenda kavugira mu nda. None rero ngo ngeririya nico kintu nakoze ngura sente biruhande rw'igitanda kabisa. Iyo bibaye nk'ibigenda ukuntu saa 8 uko nyine biba bigiye cyane. Rero muri Kenya simbizi nimba ari byiza mwahuye nabyo, nimba ari ikibazo simpambi menya ko ndumva ibintu byabaye uruvangitanye, byabaye ukuntu kandi naje ibyo ngiye kuvuga ntabwo ndi buje kure y'abavuze. Rero mwisuzuma abanyakenya, sinzi ikintu kigiye kuba, simpanka imenya. Rero ngiye kuvuga ijambo vuba vuba, ndavuga iminota mike ishoboka mike pe, niho muzonkumbura mukantumira ubutaha. Turavuga ijambo hejuru yo kuvuga ngo kwimuka, sibyo? Ushobora kwimuka ukava Gasarani ukagenda Agudura, isimpazi amazina ya hano, awa Gitengera reka mvuge gutyo, aho ukajana handi, sibyo? Tugiye kuvuga kwimuka, ntabwo ari ukwimuka ngo nukuva mu nzu ugahindura iyindi. Kera mwabitoye? Muri abana beza, muri abantu beza, abakozi b'Imana. Rero ndavuga hejuru yo kwimuka ariko ntaranabanza kubisobanura, reka nsome Ezekiel ibice 12 umurongo wa 3. Nimara mvuge amagambo make ahinye nindangiza n'icari. Umuntu ushobo uwahabonye Ezekiel 12 umurongo wa 3. Nushaka utangirira aho ku 12 ku murongo wa mbere umanuke hepfo, nushaka ugere munsi ya 3 bukeya, twumva uko hatubwira. Ezekiel 12 umurongo wa 3. Yego. Bibiliya yavuze ngo nuko rero we umwana w'umuntu wegeranye ibintu bibaga byo kwimukana. Yewe mwana w'umuntu, komeza. Maze wimuke kumanywa bakureba. Bavuze gute ngo wimuke uva aho utuye kumanywa yihanga abantu bose baguhanze amaso bavuge ngo kanakaragiye. Komeza data. Uzimuke uvi iwawe uje ahandi bakureba. Uzova aho utuye, aho uri ubunyine, aho uhagaze uje ahandi. Komeza data. Ahari bizabatera gutekereza nubwo ari ab'inzu y'abagome. Ahari ni wimuka ingeso zawe zigahinduka, uzurimo bizatera abagome kugira gute? Guhindukira bakava mu byo barimo. Komeza papa. Kane. Yego. Kandi uzasore ibintu byawe nk'ibintu kwimukana. Uzasohora ibintu zawe. Iyo umuntu agiye kwimuka, niyo mpamvu nafashe tuno dupapuro mwatubonye. Iyi ni example natanze wa ni urugero natanze byerekana kuko iyi ni isafuriya itobotse, ni ihuzu yashanyutse, uzuyifata ukayita muri bine, warangiza ugafata ihuzu yo gusenga nayo kuja mu bandi kugira ngo isoni zitagukora, akaba ariyo wimukana. Komeza. Komeza papa. Reka ndangire hano wa 4. Kandi uzasora ibintu byawe nk'ibintu byo kwimukana kumanywa bakureba. Uzasohokana ibintu byawe byose bigenewe kwimukana, uvyimukane. Nawe uzasohoke nimugoroba bakureba. Uzasohoke nimugoroba izuba rihaye riva, ureke kwitwikira kajoro, wimuka abantu bakureba muri karite bavuga ngo kanaka bayi arimutse. Komeza papa. Kabahagurutse baciwe. Kabahagurutse baciwe. Wicire icugo bakureba. Nushaka urekere gutyo. Twavuze ngo ufate ibintu, Bibiliya iratubwiye ngo ufate ibintu byo kwimukana.
ubundi iyo umuntu agiye kwimuka nababwiye ngo ufata uduhuzu twashaje, amasafuriya yatobotse, indobo zashanyaguritse n'ibirengeti n'ibiki, ukabifata ukaja kubita muri puberi, warangiza ukazinga imyenda myiza ukabasha kuyimukana. Rero icyo bishaka gusobanura ni iki? Ni ukukubwira ngo bya bindi bya kera, bya bindi ugizemo iminsi, waba uri umupasitori, waba uri umudiyakoni, waba uri umuririmbyi, fata bijya bintu byose bishaje mu buryo bw'umwuka ubite wimukane ibikorwa. Amen. Haleluya. Hallelujah. Yego, ikibazo dufite mu itorero n'ibitangaza kera, ibitangaza byagaza biba, simubizi ko abantu bagaza banezerwa mu rubunga bagafata umuriro uhaye ugurumana bagatangira kwandika amandiko, abandi bagahagarara mu ikombe bagatangira gutambira Imana. Ariko ubu nyine muracabibona. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abantu bafashe ibintu bitari byo kwimukana n'ibyo kwimukana, barabifata barabirunda hamwe, byose baragenda babyicaza ku ntebe, baravuga ngo ko baraja mu ijuru kandi batabaja mu ijuru. Haleluya. Hallelujah. Nico kibazo dufite. Nico kibazo dufite. Kandi amagambo twavuze nubwo twokwicara ntibyumvikana cyane kabisa, birumvikana, nta kintu kitari cyo kumvikana kirimo. Kubera iki? Urimo gufata ibintu bitari byo kwimukana ukabyimukana, ukabijana mu nzu y'Imana, ukabikoreraho umurimo w'Imana, ukabisirimbiraho, ukabimweraho ameza, kandi utahaye uja mu ijuru ugifite indugumba. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo wimuke ku manywa y'ihangu, muri karite bakureba ntibakabyuka mu gitondo ngo basange inzira kinze ngo wimutse. Ko murumva? Uza wimuka ku manywa, abaturanyi bagutangira ubuhamya bavuga ngo pasiteri arimutse ku mugaragaro. Haleluya. Hallelujah. Tema. Mwimuke. Mwakoroshe ko turajahe. Abantu bafite kugagara, narabibonye narabibonye. Abantu bafite kugagara, abantu bafite kuzamuka, simpamenye intebe bicayeho. Niyo mu ijuru, nije mu ijuru, muri mukubibona. Papa arangiriza muri Yona, nindangiza nicare. Yego, Yona. Yona ibice 3 umurongo wa 10. Nimumara noneho mwumve konkiriziyo y'amagambo y'ijambo twavuze. Ngahe vuga papa, soma twumve. 3:10. Imana ibonye imirimo yabo, ko uko bahindukiye bakareka inzira mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, igarura kubera kuko yabonye bagarutse, igarura ibyago yari igiye kubateza mu gihugu, tiyabibateza. Amen. Mwumvishe se? Nimumbwire hano hitwa gute? Kayole. Hano Kayole, mu bagabo, mu bagore, mu bakobwa, mu bahungu. Hari ikintu wobona wokora, awa hari ikintu uri mu gukora ku Mana cyotuma Imana igarura umujinya wayo, tibasha gusuka umujinya wayo kubera w'Imana, ikagarura umutima, ikavuga ngo mbonye abera baje bankoze ku mutima, reka ngarura kino kintu naringiye kubaridurira, ikisubiraho. Ko murabibona? Bwira mwene data ngo se, bwira mwene data umubwire ngo se, hari icyo wokora kugira ngo Imana yigarurire ke kuzana umushinya wayo? Hari igihe hari mwa abagore mwe Nukwimuka ku manywa gusa. Rero Bibiliya yatubwiye, ndanarangije, yatubwiye ngo se niki wakora kugira ngo Imana yigarure umutima wayo, nirangiza ireke kugira ikintu yagusukaho, ikabasha guhezagira igihugu, ikabasha guhezagira inzu yawe, ikabasha guhezagira itorero, ikabasha guhezagira abayumva. Hari icyo wayibona? Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Rero kugira ngo ndangize, mwimuke ku manywa y'ihangu, nimureke kugenda amajoro, nimureke kugenda ijoro. Kubera ko muri mu gukunda ubundi ijoro ni iry'abibyi,
n'aborozi n'abandi bakora ibi basatura imiryango bakamena bakiba amafaranga y'abandi n'ibindi abakora. none uri mu kugenda ijoro warangiza ukaza gutamba hano ukagenda ugagira ibintu ukananirwa kwimuka none kuraje hehe nimutubwira ni kuraje he mureke twimuke ku manywa y'ihangu bose batureba baduhanze amaso bavuga ngo furaha arimutse. Haleluya 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 haleluya. twimuke ku manywa y'ihangu mwabagore mwe. Icyatumye mva mu Bwongereza naje kubabwira ngo abayumbe mwimuke, abapasiteri mwimuke, abanyamasengesho mwimuke, bakina mama mwimuke, niturangiza dukorera Imana. Comeka gatoya. Nimwicara abanza abwirize. Ntatubwirize. Haleluya. Haleluya. Uhaze Imana icyubahiro. Mutumye ibintu bigenda. Murabibonye ibintu bigiye. Duhaze Imana icyubahiro. Haleluya. Simbarambira. Muracankeneye ngume hano imbere. Oya ntimukeneye. Eya murakeneye. Noneho rero kugira ngo tubijane neza. Sibyo se? Mwisuku. Kugira nje kugupasa. Sibyo papa? Ndanarangije. Narangije kubwiriza. Noneho mugabare kureka kubika inkoni hano. Nibakureke wenyine.